Dobar dan ljudi, smo dobro? Evo, za početak ja bih se samo htio zahvaliti svim svojim partnerima iz Istre i Slovenije kad su prišli, oni su ipak najduže putovali, tako da evo, najljepša vam hvala i za sve mjesece ove koje me trpite, što vas svakodnevno maltretiram sa porukama i pozivima. E, dobro ste, kako je u Zadru, kako vam je tu s nama? Izvrsno. Ja bih rekla izvrsno. A, Uživamo lijepo vrijeme, sve je super. Ono što je zanimljivo, njih dvoje između sebe imaju više od skoro 40 godina iskustva imate u cyber security, koliko sam ja po vašim LinkedInovima uspio zbrojiti, no nemate toliko iskustva u hospitalityu. Međutim, gosti ste, dođete u hotel, prespavate i vjerojatno ste bili kod nekog od svih ovih ljudi tu u hotelu, tako da imate i taj neku privatnu notu za našu današnju temu koja izgleda ovako kad pročitate jel da malo science fiction, malo Sarah Connor bježi, Arni ide za njom, spašavaju neki laserski napadi svuda okolo. Međutim, ajmo mi saznat, Neven, jesu to stvarno laserski napadi ili je to jedan klik miša? Što je u stvari cyber napad? Pa, prvo htio bi se zahvaliti i vama na pozivu i pozdraviti publiku. Jako vam je lijep ovaj event. Posebno mi se svidio onaj mali tehno party na početku, nisam to očekivao onak u 1 popodne, ali to mi je bilo super. A što se tiče napada, pa mislim, evo sad, nakon ovih zadnjih par predavanja, manje više smo čuli da je sve živo digitalno, sve je online, sve je u cloudu, sve je digitalno, papira više nigdje nema, niti ih želimo, a manje više sve što je digitalno je nekako podložno digitalnim napadima, jel? I imam jedan super primjer koji sam tu evo izvukao kad sam se malo pripremao za panel, koji mi se jako svidio, nama iz cyber security se takve stvari sviđaju, bar meni. Znači MGM u Las Vegasu, MGM hotel i kasino, je imao jedan super problem, znači neki napadači, ne znam točno odakle, pronašli su osobe koje rade u hotelu na recepciji na LinkedInu. Znači nekog recepcionera su ga pronašli, su ga vidjeli kako se zove, gdje točno radi, možda i koja mu je smjena ili nešto u tom stilu. Predstavili se kao on, zvali korisničku pod IT support od hotela ili neku korisničku od hotela. Pretpostavljam, taj dio ne znam, s nekakvim paničnim momentom poput joj, gosti su mi tu, hitno nešto mi ne radi, daj mi pristup. To je moja pretpostavka, vjerojatno je bilo nešto tako. Ovaj IT support je vjerojatno u jednom trenu rekao, ajde pusti me, evo ti access na ne znam što, na nekakav software, daje to nekakvim napadačima. Long story short, ono što se kasnije desilo je da su im oni ubacili nekakav ransomware u sustav, zaključili im sve živo, prestao im je raditi web, prestala im je raditi, sobe se nije moglo ulaziti, prestale su im raditi rezervacije, check-in, znači manje više od jednog sitnog poziva koji nije nikakva velika pametna cyber security priča, nikakvo teško hakiranje, počelo je s nekakvim pozivom, je došlo do toga da je hotel prestao raditi maltene, nije radio 10 dana, barem ne u potpunosti, i trošak je bio $100 milijuna. Znači, mislim, malo onak scary priča, ali nešto što počne s pozivom eskalira u jedan problem. Evo, to je cyber napad iz moje perspektive. Odlično. Što Kristina, što kradu? Osim zaključuju podatke, traže neke novce, kriptovalutu, a što još kradu? Što je još vrijedno u hotelu da ima ukrast sa cyber napadom? Pa upravo si, Filipe, sve rekao. Ja sam slušala isto i predavanje prije i gledam GDPR. A u biti svi naši podaci su manje više ono što nam je nekako i najvrijednije. Od tvoje familije, rođenja, pa čak i tvojih navika, s kim se družiš. Sve to nekako je kod vas. Sad sam ja malo scary ko gost, mislim da ću se malo mijenjati u lokaciji. Jer u principu shvatiš da ono što je najvrijednije od tebi, to mora znati i hotelijer, jel? Jer da bi ti na neki način ugodio, morate poznavati. A svi skupa volimo svoju privatnost. Mi volimo da se osjećamo onako fino, kako je lijepo napisano VIP, jel? Ali mi volimo i da je to na neki način, da to ne znaju svi. Jer to treba znati onaj kome podvori, to treba znati onaj ko će mi odabrati sobu, da se ja sve lijepo osjećam. Jel? Tako da ja bih rekla da naša privatnost, naša obitelj, naše neke navike i sve to skupa mora ostati tamo gdje treba biti. Da bi se ja ponovno vratila i da bi se osjećala ok u nekakvom
na svom odmoru, koji zapravo svi radimo za taj neki odmor, radimo za tih nekih par dana da se osjećamo onako dobro. I u tom smislu moja poruka je, kao što je nekad bilo jako bitno da je neki objekt čuvan, da ima kameru, da se vidi, da tu neće ući neki lopov, da nas neće neko uznemiriti i tome slično. To je samo isto preneseno u digitalni svijet. I mi moramo nekako veću pažnju staviti na to da i ono što se ne vidi može postati meta onima koji žele zaraditi na naš račun, na ono što ste vi godinama stvarali, svoje carstvo, svoje klijente, svoj neki mali raj u kojem uživamo i svi mi gosti, ja tu sebe doživljavam kao konzumenta vaših usluga, to trebamo staviti pod sigurnost, jel? Da to nitko ne ugrozi, da ne ugrozi u konačnici naš biznis, ali i nas koji ćemo to konzumirati. Tako da ovo što je kolega rekao, što se, ja mislim, 2023. desilo, jel? U Americi desio se i Holiday Inn, desio se i Marriott koji je kupio Starwoods i već je kupio ranjeni softver koji je već curio i imao je podatke vani, jel? Pa je to došlo do eskalacije od ne znam koliko milijuna, mislim da se govori o 355 ili tako nešto, milijuna korisničkih podataka koji su najednom postali javno dobro na onom crnom internetu kojem mi svi ne želimo niti pričati niti znat, di se za sitne novce kupe naši identiteti. I možda neki kriminalac se može presvući, ne daj Bože, u Kristinu ili nekako od nas. Jel? I onda je pitanje čemu sva ona priča koju sam godinama gradio, a to se desilo u mom hotelu. Jel? Kako vratiti reputaciju, a zapravo sa, ajmo reći, malo utrošenog novca možemo zadržati visoku kvalitetu i, kak mi se jako dopalo na ovom prethodnom predavanju, buzzword, više zaraditi. Jel? Ne smijemo nikako reći da ćemo potrošiti, više ćemo zaraditi. Jer sa malo utrošenog mi možemo dići kvalitetu. Jel? Ajmo sad provesti ljude u publici korak po korak. Ajmo krenuti od, spomenula si kamere, od IoT uređaja, Neven. Znači, koja je najčešća meta napada? Koji uređaji su najčešće mete napada u hotelima? Ja bi se usudio reći da ono, kao što je kolegica rekla, ono gdje se podaci nalaze, bi ja rekao da je ipak najčešća meta, a iz dva razloga. Prvo, zato što podatke možeš iskoristiti kasnije za dodatne napade, za prodaju na dark webu i tako dalje. A i zato što, mislim, ako hotel koristi nekakav sustav u svakodnevnom radu, njima su njihovi podaci jako vrijedni, njihovi gosti su im jako vrijedni, ali vrijedna im je sama činjenica da im hotel posluje, jel? Ako se obustavi rad, poslovanje hotela na neki način, to je napadaču isto super, jer ti želiš da ti hotel ponovno nastavi raditi, jel? Platit ćeš to. Tako da je još jedan currency, ajmo reći, u cijeloj toj priči je sama činjenica da možeš nekom provaliti u sustav, što god taj sustav bio. Sad ja ne znam točno kako su hotelski sustavi sastavljeni, pretpostavljam tu PMS. Može, tu ću se sad zaustaviti. Cloud versus on-prem. To je, mislim, najvažnija stvar koju možemo danas reći ljudima. Cloud rješenja, nova, moderna, njihova razina sigurnosti u odnosu na on-prem, stara, fosilna, dinosaurska, svakih epiteta mi tu dodamo, ali što je toga zaista, po tvojom mišljenju, koji si ipak tu najstručnija osoba u ovoj prostoriji, što je sigurniji? Pa, dobro, malo je loaded pitanje, ja? ali mislim, mi u Infiniumu definitivno se oslanjamo na cloud rješenja. Mislim da je i Marko u keynote-u rekao da niko ne želi onu kantu šutirati ispod stola. Ona ima svoje mjesto i tranzicija u cloud nije jednostavna, iako je moguća, ali u cloudu se jednostavno oslanjamo se na kompanije koje su, ne u potpunosti naravno, ali oslanjamo se na kompanije koje su internacionalne, koje su ogromne, koje štite naše podatke i svoje poslovanje na vrlo sofisticiran način, što mi vjerojatno doma ne radimo. Jer možemo održavati servere, možemo sve i svašta, najčešće to ostane nekakav zadatak za kasnije, koristi se nešto staro 20 godina, nije niti Amazon savršen, ni Google, ni Microsoft, ali u svakom slučaju vjerojatno više paze nego neki prosječan hotel na update-ove, na backupe, na pečiranje i tako dalje. Odgovornost je naravno podijeljena, ali ja bi se uvijek odlučio na cloud i mi se uglavnom uvijek odlučimo na cloud. Super. Evo vam se kad desilo da ostanete ulogirani u hotelu? Ne znam, Netflix vam ostane, slučajno YouTube. Koliko je to opasno? Ja sam često znao doći u neki Airbnb ili negdje i naći YouTube od prethodnog gosta kako je ulogiran sa svojim Google računom.
Da odgovorim. Meni se, što se mene tiče, mislim, ista stvar se i meni dogodila je baš recentno. Evo, bio sam u Portugalu u jednom hotelu. Prva stvar koju napravim, uđem, upalim TV i pogledam je li netko ostao logiran na YouTubeu i Netflixu i bili su. Mislim da rizik je tu za onu osobu koja je ostala ulogirana, jel? Jednom trebam će dobiti notifikaciju na svoj Netflix account, neko vam se u Portugalu pokušava prijaviti, jeste to vi. Sad, hoće li to nužno rezultirati nekim ogromnim financijskim penalima? Vjerojatno neće, možda im uzmem Netflix account, što god. Da, ima neki rizik za tu osobu, ali mislim da je puno veći problem rizik za hotel i gubitak reputacije, jer sad odjednom oni moraju razmišljati da negdje u Portugalu neki neven gleda njihov account, njihov history, transakcije i tako dalje. Da ćeš se u taj hotel vratiti, rekao bi da ne. Super. Ono što me zanima da malo približimo opet temu je neki incident scenarij. Što bi vi napravili da ste znači vlasnik hotela, hotel menadžer, dogodi se incident, dogodi se, znači neko vam zaključa podatke, kalendar ne vidite, sve je promijenjeno, šifrirano, sutra dolazi grupa od 50 gostiju. Koji su prvi koraci koji bi vi i vaš onda tim u hotelu, što bi poduzeli da ste u njihovim cipelama? Za to postoji incident response planovi. Znači, trebamo se pripremiti. Nije lako u tom trenutku, mislim, ima ljudi koji su jako sabrani i koji vrhunski reagiraju u takvim izvanrednim situacijama, ali ajmo reći da ih je takvih ljudi jako malo i da je vjerojatnost da će napraviti sve dobre korake isto tako mala. Zato, ne znam, ja dolazim iz te neke industrije, prošla sam ih više, ali security je nekako prepoznatljiv uvijek bio u financijskoj industriji i to još od westerna pa nadalje, jel? I nekakav pravi plan koga zvat, koje je ono tvoje osoblje od IT čovjeka, možda je to netko iz druge firme, jel? Koji treba imati broj. U krajnjem slučaju moraš imati nekakvih zapisanih par ključnih brojeva. Pretpostavljam da ovdje ima i srednjih i malih hotela, jel, koji si ne mogu sad priuštiti da cijelo vrijeme imaju neku security osobu koja će brinuti, izrađivati planove, procjenjivati rizike, pa gledat nekakvu tu analizu poslovanja, impact, šteta i sve skupa. Ali je zato dobro barem jednom, kako ja kažem, barem jednom napraviti po PS-u koji bi to bili koraci u odgovoru na neki incident. I simulirati tu vježbu, da vidimo da li ćemo se snaći u tom trenutku, da li ćemo fakat nazvat pod panikom pravi broj, jel? Da li ćemo imati na lageru možda neki server ili cloud rješenje, evo zašto opet cloud rješenje, jer ćete se puno prije oporaviti, jer će puno je veći stupanj vjerojatnosti da onaj cloud pružatelj usluga brine da taj njegov softver je up to date, da nema ranjivosti i da do tog incidenta ne dođe ili ako dođe da je on stvarno minimalan. Jel? Sa cloud rješenjem ćemo i u tom incident response planu imati jeftinije rješenje, brži oporavak, jel? A možda nas se čak i posreći, znači ako budemo dobro pripremljeni, da se ni ne primijeti, da se za gosta ni ne primijeti da se nešto dogodilo. Tako da imamo već sve više iskustava i mi u Kombisu kao pružatelj usluge, da nam se obraćaju hotelijeri isto i možda malo veći, jel? Ali dolazi i sve više i srednjih, koji traže da im napravimo procjenu rizika, koji traže da provedemo analizu tih njihovih procesa od rezervacije i svega i što bi se desilo kada bi se nešto dogodilo, kako odreagirati. Znači, trebamo se pripremiti. A je li najbolji firewall tu onda ljudski faktor? Apsolutno da. Apsolutno da. Znači, treba na ljude ići sa edukacijama, sa osvješćivanjem. Upravo što je kolega rekao, ovo je bio phishing napad. Netko je nazvao na telefon u panici. Ako ne bi... Moramo uzeti da je naša, odnosno hoteljerstvo, jedna industrija gdje mi se želimo približiti korisniku, gdje mi želimo klijentu biti susretljivi, gdje mu želimo izaći u susret. Pa normalno da ako čujemo nekog paničnog, mi smo se potrgali da mu udovoljimo. A oni to znaju. Jel? Oni su vrhunski glumci, vrhunsko su opremljeni, najčešće barataju sa našim podacima koji se vrlo lako kupe na dark webu jer ih je, hvala Bogu, milijone
pod navodnicima, hvala Bogu. Milijone je iscurilo već tih podataka, jel, iz starih sustava koji nisu štitili ni Marriott, ni Holiday Inn, ni MGM, ni hrpa malih. Zašto mi spominjemo velike? Jer kao veliki imaju čast da budu u novinama. Male niko ne spominje, ali imamo hrpu malih, znači podaci su već tu. I mi moramo živjeti i znati živjeti sa tim i educirati naše osoblje na recepciji da treba imati dozu pažnje, da treba provjeriti da se baš ne klikne svašta, da treba razmisliti ako će nam gost doći, moramo brzo nešto isprintat, gurnut nekakav USB stick, gdje ćemo ga gurnut, znači imati spremljenu situaciju, da je možda to računalo s kojeg ćemo printat za goste, nije na internetu. Evo, najjeftinije, ajmo reći, starinski način rada, jel? Ili, malo moderniji ipak, da ćemo pratiti korak s vremenom i one naše antivirusne softvere sad zamijeniti sa novim rješenjima koji će vrlo brzo prepoznat ovaj USB stick nije samo sa tim što gost misli, nego ima i maliciozni kod i neće se onda taj maliciozni kod proširiti dalje na našu mrežu i otvoriti vrata do onog što je kolega rekao, do onih baza podataka, jel, što i Rentlija ima u pozadini i koje su one najveći, vratimo se na prvo pitanje, najveće bogatstvo hotelijera, a to su podaci o gostima, jel, i o njihovim navikama. Odlično, ovo dosta dobar uvod za pitat publiku. Koliko ste dobili Booking i Expedia mailova koji u stvari su vam smrdili da nisu zaista Booking i Expedia? Da, vjerujem da dobivate hrpu mailova, pogotovo na info mailove. Phishing nije pecanje, tako kažu. Možeš malo približiti što je phishing, kako se to, zašto se to uopće događa, što to napravi našim bazama podataka, našem računalu i kako educirati onda osoblje, pogotovo računamo ono što je Marko spomenuo, recepcija koja je 2005, 2006, 2007, 2008 i da ne idem dalje, godište koje sad dolazi kao radna snaga na recepciju, kako spriječiti da neko na infomailu ne klikne na booking.d.e. nešto i zarazi računalo. Super pitanje. Odgovorit ću te, ali bih htio jednu anegdotu podijeliti jer je interesantna, isto se tiče phishinga, jel? Dosta se često sad spominje zadnje vrijeme AI, ne dosta često nego non stop i stalno, jel? S razlogom. Imam jedan primjer phishinga i AI-a zajedno, što je jedna od stvari koje će se sigurno događati u budućnosti. Nije nužno vezano uz hoteljerstvo, ali se manje više može aplicirati na bilo koju industriju, bilo koju situaciju ljudsku. Jel? Znači, jedna kompanija u Hong Kongu, ja mislim prošle i pretprošle godine, imala situaciju, održali su nekakav sastanak, hitni sastanak, jer uvijek hitnoća i psihologija su uvijek u pitanju, jer uvijek je neki pritisak, tu ljudi pod emocijama najlošije reagiraju. Znači, održali su neki sastanak i jedan, ne znam, neki middle manager guy iz financija ili nešto tako, pred svojim šefovima je dobio hitni nalog, ajde brzo, molim te, plati ovo, kasnimo, otkazat će nam suradnju itd. Znači, kreirali su nekakvu paničnu situaciju koju on brzo mora nekakve novce negdje, neku transakciju izvršiti, inače mu prijeti nekakva kazna, će dobiti otkaz ili nešto loše, uglavnom strka panika i frka. On otiđe s tog kola, uplati te novce, riješi to, misli, ajde, izvukao sam situaciju, da se drugi dan ispostavilo da nije bio na sastanku s nikim. Znači, ljudi koji su bili s njim na sastanku su bili nekakav AI generirani content, jel? Stavili su ga u situaciju panike gdje on nije imao priliku puno nešto odgovarat, nije krenuo razmišljati da ne priča zapravo s nikim, neko je dobro proučio ko su mu šefovi, na šta bi mogao reagirati, novci su prebačeni i on je postao jedna od prvih žrtava, ili bar poznatih žrtava nekog AI phishinga, jel? Putem to je sad kombinacija i videa i audija i teksta i svega i svačega, ali je jedan možda sofisticiraniji primjer koji će u budućnosti biti vrlo lagano izvest ili bar lakše nego nekad. Mislim da sam spomenula onaj vaš video u produkcija ranije koji ste imali, koji je super, da je bio AI generated. Sad kako godine idu dalje, bit će sve lakše generirati takav content i namamit nekog. Sad, naravno, ne mora to biti toliko sofisticirano, ponekad je dovoljan jedan mail gdje se panika kreira zato što vam Booking prijeti nešto otkazati ili morate hitno nešto platiti ili vam je neka rezervacija pomaknuta. Uvijek se iskoristi taj neki psihološki element, pogotovo su novci i vrijeme u pitanju, kad ih se spoje
odmah je problem. U toj panici ljudi, pogotovo ako nemaju nekakvu informatičku pismenost ili nemaju taj security awareness razvijen, neće skužiti da je to booking točka neka totalno druga domena ili je booking sa 2i ili je nešto treće. Dobit će taj mail, reagirat će na njega i skinut će iz njega neki zip file u kojem će biti nešto što nije smjelo biti ili će izvršiti neku akciju koju ne bi trebali zato što je nekome to u interesu. Što je ključno da gledamo u takvim mailovima? Što je ključno prepoznat? Kako najlakše prepoznat phishing mailove? Pa mislim, ima više metoda, mislim da je najlakše se usredotočiti na pošiljatelja, jel može se to i isfejkat, jel? Ali kao, jel domena Rentlio ili je domena Rentlio sa 2i sa 2o ili tako nešto. Mislim da je to neki prvi znak koji već nešto govori. Drugi, ako se vama odjednom javlja nekakva osoba s kojom nikad niste komunicirali, pogotovo u nekakvom vrlo hitnom scenariju, to bi odmah trebalo isto biti nekako suspektno. Ili ako vodi na nekakvu stranicu koja sama po sebi nije legitimna, znači provjeriti na koji link vodi, što je u attachmentu. Bili meni kolega iz Rentlija slao nešto zipano s nekakvim .pdf.exe, znači treba paziti na više stvari, jel? I sad, nije to uvijek najlakše uočiti, pogotovo u situaciji neke žurbe, zato mi smatramo i naši klijenti također da je potrebno se baviti edukacijom. I sad ne samo onom šturom dosadnom edukacijom gdje dođeš i staviš nekome neki PowerPoint, sat vremena te ne sluša i onda svi žele ići na kavu, nego ih vježbamo zapravo iz prve ruke, simulacijama koji izgledaju kao stvarni napadi. I onda oni tu iskuse šta je to past na neku foru i kasnije mi o tome nešto ispričamo. I onda se tu stvara polako nekakva svijest šta je to phishing, kako ga prepoznat, kako sam ja pao, a kolega nije. Onda kasnije to postane čak neka in-house fora. Znamo kad smo kod klijenata to odradili, onda je to bilo aha, ti si ulovljen, ja nisam, kako nisi vidio. Barem se o tome nešto priča. I onda nakon x godina toga nekako, ne znam, prve godine u ovoj industriji 30-40% zaposlenika će past. Već kroz godinu, dvije to pada za 10%, 20% dolje do nekakve razumnije brojke. Nikad neće biti 0%, pogotovo ne u industriji gdje, koliko razumijem, stalno se mijenja radna snaga, ali treba se time kontinuirano baviti. Koja je budućnost? Hoće neki prosječni gost uzimati tu sigurnost podataka jednako što da ima tople vode? Mislim, nismo imali svi tople vode u Falkensteineru, ali hoće li uzimati to kao nešto normalno, kao topla voda u hotelskoj sobi? Ja bih rekla da da. Ja bih rekla da čak prosječan gost to sad očekuje. Znači, kad vidiš da ti je brava digitalna, zapravo televizor je isto Internet of Things i kroz njega može doći neki napad. Kad ti sve već manje više digitalno, ti kao gost očekuješ da je to sve i sigurno. Pa došla sam se odmoriti, ljudi moji. Nisam došla razmišljati sad, jer će ova možda brava se zaključati, pa zbog toga što je sustav pod napadom, ja neću moći izaći van. To sigurno niko od nas kao gosta ne razmišlja. Jel? Znači, samim time što nudimo sad high technology, sve treba biti seamless, sve treba biti besprijekorno, naravno da mora biti i ta sigurnost unutra ugrađena. Ja bi sad samo nešto što je možda totalno nepopularno, ali opet kad malo razmislite shvatit ćete da je to zapravo realnost, je da danas Europa sve živo regulira sa zakonima i pokušava staviti okvir koji moramo svi skupa doseći, jel? Da bi se smanjio broj štete. Da bi naši biznisi išli i da u biti svi skupa smo u lancu, svi skupa smo povezani i naravno da onoliko koliko je najslabija karika jaka, toliko smo svi skupa sigurni. Znači koliko u hoteljerstvu ovisimo o OTA kanalima, koliko ovisimo o tome i naš biznis ovisi o tome da ne dođe do preklapanja, pa ne znam, ja napravim rezervaciju prek jednog kanala, Neven prek drugog i nađemo se na istoj recepciji. Čija je soba? Jel, to sigurno nitko ne bi volio da mu se desi. A to je zapravo realnost sa druge strane tehnologije. Ako se sve to skupa dobro ne upari, sve one pogodnosti koje imamo, ja bih rekla, od digitalizacije, od tehnologije, od toga da nemamo tih zamornih administrativnih poslova, može nam se desiti isto tako gubitak novaca i kroz reputaciju i kroz trenutan gubitak i kroz a sad stvarno moramo uložiti jer na početku nismo uložili
3 eura više po glavi stanovnika, nego ćemo kasnije morati to popravljati. Zato jer Europa recimo ima i taj CRA, sad novi zakon gdje se svaki proizvod koji ima nešto digitalno mora ugraditi ta sigurnost. Jel? Kako ne bi došlo do zlouporabe i do gubitka onog našeg osnovnog poslovanja. Ja bih rekla da je to nešto što je nama sada must. Da. Odlično. Ono što bih vas zamolio sada, vi budete hakeri. Znači, hakeri si i uzmimo nama najdraži Rentliju Hotel Amare, korisnik su Rentlija, odlučio si ukrast podatke hotelu Amare. Što radiš? Koji ti je prvi korak? Ne znam jel smijem odgovoriti na to pitanje. Apsolutno. Ali, što bi probao napraviti kao haker? pa, realno, meni je u interesu da hotel prestane na neki način raditi, jel? Znači da im uđem u sustav bez da znaju, jel? Da vidimo čega se on sastoji, kakvi su tu podaci, od čega mi je sastavljen sustav, i da vidim mogu li A, izvući podatke, i B, ako sam napadač, mogu li ih na neki način ucijeniti da im te podatke vratim, jel? Prije toga bi im pobrisao backupe, napravio što god mogu, da se osiguram da će oni doći u situaciju u kojoj nemaju druge nego meni isplatiti nekakav novac, jel? To je. E sad, kako to napraviti, ovisi o tome koga napadaš, u kojoj mjeri. Sigurno je social engineering o kojem smo sad pričali jedan od dobrih ulaza u to, jel? Mislim, ima i nekih drugih tehničkih metoda kojima bi se čovjek prvo koristio, ali ja mislim da je ova je interesantnija zato što će tu vjerojatno najlakše netko pasti. Jel? Znači, misliš da je najslabija karika u lancu znači, osoba koja je zaposlenik hotela? A najčešće se to pokaže da je slučaj. Onda, mislim, kad bi cijeli sustav bio dobro napravljen, onda možda i ne bi bila osoba najslabija karika. Ali ona, ajmo reći, nekakva ulazna točka. Preko nekakve osobe dođem do nečega. Recimo, ako ja dođem do username i passworda od nekoga na recepciji. I sad, to je već samo po sebi loše. A sad postoji tu cijeli drugi niz problema koji bi mogli meni donijeti nekakvu kompetitivnu prednost. Recimo, nema više faktorske autentifikacije i ja sad mogu samo se ulogirati primjerice u Rentliju, ne? I onda se mogu muvat lijevo desno po sustavu. Misliš Louvre, to? Louvre, da. Okay. Čitao sam zapravo baš na tu temu da, znači, u Louvre su provalili zato što je šifra, ako se varam, ne znam točno za što, je neki backend sustav bila Louvre, ali u jednom velikom hotelskom lancu, mislim da je to IHG bio, jel? Internacionalna grupa, jel? Password je bio QWERTY 1234. Znači one prve tipke na tipkovnici 1234, jel? I kao, to je jedna vrsta problema kojom se najčešće koristi. Znači nije sad samo čovjek najslabija karika, nego sve ono poslije, koliko je sustav dobro podešen, koliko se često ažurira, rade li se ikakvi backupi. Znači, postoji cijeli niz ranjivosti i onak mali domino efekt koji donese na kraju dana do nekog problema. Odlično. Meni je super tu što mi imamo dvofaktorsku autentifikaciju, tako da položili smo tvoj ispit hakera. A Kristina, je li stvar i kulture? Meni je s mojih studentskih dana rada na recepciji ostalo da su Nizozemci, pogotovo kampisti, bili toliko teški dati meni osobno i ja stavim iza sebe pa im je sutra vraćam, da je to uvijek bila s njima borba, natezanje. A na primjer Česi, Mađari, Slovenci, naši gosti, nikada nisam imao s njima problem da to sve stoji iza mene. Ali Nizozemci su baš bili posebno teški oko toga da odmah unesem u taj DOS-based program koji sam tad imao na recepciji, da im sve sjedne odmah i da im vratim njihove dokumente. Je li to i stvar malo nekog odgoja ili u čemu je stvar? Apsolutno da. Apsolutno da. To je stvar i kulture, kao što je isto tako i pristup onda drugačiji. Gostu iz Nizozemske, drugačije nama. Mi smo puno otvoreniji i puno prije ćemo pomoći nekom koji je u nevolji, dati mu sve što treba, samo nek čovjek riješi, pošto je to problem password podijeliti. Najmanja stvar koju možemo učiniti. Ali rekla bi i toga da je to kod njih i tehnologija bila prije, možda na nekom višem stupnju od našeg, i edukacija, ovo što je Marko rekao, 1 godina, 2 godina, 3 godina i onda si se naučio, jel? Da trebaš poštivati određena pravila jer da će to donesti neku štetu i samom tebi, a i sustavu za koji radiš. Tako da ono što je i prije
bilo pitanje oko hakera i kako i njih onemogućiti, je da mi moramo osim tih edukacija i unutar samih naših malih organizacija upotrijebiti ono što je najjednostavnije, ko što bi u kući. Pa imaš zatvorenu prostoriju u koju baš ne moraju svi ulaziti. Pa ajmo segmentirati tu mrežu, ajmo staviti taj mali firewall, nije to nekakva niti znanstvena fantastika, a pomoći ćemo da s jedne strane budemo open prema gostu, jer ćemo onu mrežu i ono što mora gostu biti dostupno izolirati od ovih naših vrijednih sustava. Jel? Tako da ima nekih par koraka koji su zapravo izuzetno jeftini, stvar su samo naše neke kulture, jel? I minimalnog ulaganja u tehnologiju, a možemo jako dobro podići stupanj sigurnosti tako da u konačnici dobijemo na vremenu, ako nam i neko uđe kroz jedna vrata, da imamo na vremenu da smo se izolirali prije nego što on napravi drugi korak, da smo ga vidjeli. I onda je i šteta manja i sve skupa je lakše. Jel? Mislim da ste s ovim sve rekli, tako da ja bih da pređemo na pitanje iz publike. Vjerujem da ih ima. Ako biste morali izdvojiti jedan jednostavan, ali učinkovit korak za povećanje sigurnosti u hotelima, što bi to bilo za vas? Ja sam upravo jedno 4 nabrojala. Ali ajmo reći, ja sam uvijek ziheraš, ja bih rekla radite si backup svakako, jel? Napravite segmentaciju mreže i edukacija osoblja na nekakvu simuliranu vježbu i da se vidi onda točno kako ljudi reagiraju, a iz toga će onda možda izaći da se i napravi incident response plan. Znam da nije jedna, ali ne mre biti jedna nikak, jer napadi su sve složeniji i apsolutno moramo djelovati na barem jedno par područja, ali od svih ovih područja što sam navela, to je baš ona krovna mjera koja nam puno toga donosi. Jel? Odlično. Hvala vam. Pitanje za Nevena. Možemo li nekako provjeriti sigurnost naše web stranice ili booking stranice? Tu sam malo u sukobu interesa. Ja mislim, ovisi tko postavlja pitanje. Ako je pitanje netko ko je vlasnik hotela, ako ima nekoga u IT-u tko je educiran, bar donekle u cyber security-u, mogao bi možda izvrtiti neke alate nad web stranicom ili booking stranicom koja bi dala nekakve, bar osnovne odgovore o tome koliko je ona sigurna. A sad za svaki detaljni pregled i web stranice i šireg sustava mislim da je najbolje onda potražiti nekog partnera za cyber security koji to može za tu firmu, hotel i tako dalje obaviti. Zato što su tehnike danas dosta napredne, dosta su kompleksne i nisam siguran da je kadar osposobljen za raditi takve stvari u hotelima. Jel? Tako da po meni partnerstvo s kompanijom koja se time bavi je možda najbolji odgovor. Mogu se tebi obratiti nakon panela s tim pitanjem direktno? Apsolutno, da. Odlično. Da. Super. I zadnje. Provalili u Booking račun i uzeli podatke gostiju, kasnije slali mi linkove za plaćanje. Je li to hakiranje Bookinga ili našeg PMS sustava i kako to izbjeći? I sam to doživio u zadnja 2 mjeseca, ali u obrnutoj ulozi kao gost. Ja pokušavam samo skužiti kako ide flow. Razdvojiti. Znači ima pitanje iz perspektive vlasnika i iz perspektive gosta. Provalili Booking račun, uzeli podatke gostiju, kasnije slali linkove za plaćanje i tako dalje. Aha, znači netko je vlasnik hotela, ima account na Bookingu. Tako je. I izgubio A sad malo prije smo spomenuli, sad to je skoro pa neki klišej na svim cyber security bar konferencijama, je kad god imaš nekakav account, recimo ako hotel ima account za booking.com, prvo ne bi previše ljudi trebalo znati taj password. Taj password bi trebalo relativno često rotirati i nikad ne bi trebao biti samo password, nego 2FA, odnosno znate ono kad dobijete SMS ili nešto drugo, da potvrdite da ste to zaista vi. Jer onda ako vam je password iscuri ili ako vam je password ime vaše firme 123 uskličnik, što često je slučaj, kao što smo vidjeli, barem ima još jedan dodatan sloj zaštite, iako naravno ni to nije možda super. Može se i kroz to probiti, ali je već puno teže. Jel? Tako da, jel to hakiranje Bookinga
više hakiranje onoga ko Booking koristi, ali odgovoram se i na njemu da setapira dobar password, 2FA i tako dalje. Ako sam dobro shvatio pitanje. Da. S druge strane, postoji, ako sam shvatio ovo obrnutu ulogu, naravno napadači će često koristiti Booking kao nekakvo sredstvo prevare, jel? Poslat će mail predstavljajući se kao Booking. U tim situacijama je više od svega važno, mislim, biti pažljiv. Kad god nekome šalješ neke novce, onako bi trebao biti pažljiv, pa posebno u slučaju, jel, email, računa i slično. Ne znam, nešto. Pa ja bih rekla, baš apropo i ovog mojeg prvog pitanja i ovog zadnjeg pitanja, jel? Može se sa 1, 2, 3, 4 koraka dosta toga napraviti. Ali ja bih rekla, ljudi, kao što ste ulagali u tehnologiju, ulagali ste i da to vaše okruženje bude privlačno i lijepo. Dajte si 1 godinu da posložite security, da posložite što ako mi se dogodi, da vas neko ko je stručan u tome, kao što ste vi stručni u vašem biznisu, provede u ova sva moguća scenarija, što ako se dogodi, što možete riješiti s tehnologijom i što mora biti isto tako pod tehnologijom od sada pa nadalje, da bi gost i vi bili sigurni, a što je nekakva stvar, ja bih rekla, cyber higijene. Jel? A to je ovo rotiranje pasvorda, to je ova dvofaktorska autentikacija, to je da imamo izrađene backupe podataka koji su vrijedni, da nekako segmentiramo, da nemaju svi ista prava od naših zaposlenika, da ne mogu svi doći do te baze, pa onda naravno gledaš, više ne znaš jer je to haker, a možda je tvoja Anica ili Ivica. Bili su malo radoznali pa su malo spustili si više podataka na onaj USB stick i krenuli su prema nekom drugom tržištu. Jel? Jer mi isto tako ne znamo koji je od naših djelatnika zadovoljan, nezadovoljan, a sve mu je dostupno na dlanu. Jel? I o tom često ne razmišljamo, da ti nije niti potreban neki veliki haker izvan kuće, jel? A i današnja, ja bih rekla, djeca, znači naši neki klinci moji već znaju jako dobro uz pomoć AI-a napraviti korak. Ovo što si pričao za Holiday Inn sa ovim passwordom, to je u biti slučaj bio taj da su ljudi bili nezadovoljni jer ih nisu primili na razgovoru za posao. Jel? Mi o tom ne razmišljamo. Jel? I uspjeli su Holiday Inn razvaliti. Rekli, wow, di smo mi do Holiday Inna? Jel? Nismo daleko. Svi mi baratamo sa svime time. I rekla bi moramo malo pratiti korak s vremenom. Zato je recimo naša industrija i ono s čim se mi bavimo u HT-u zajedno sa Kombisom, išli smo se približiti manjim firmama, manjim tvrtkama i radimo to Security Operations Center uslugu gdje mi nadziremo vaše okruženje i vrlo brzo skužimo kada je tu netko ko nije dobronamjeran. Tako da ja bih rekla da je security onaj paralelni biznis koji mora biti danas shvaćen drugačije i shvaćen da je dio našeg biznisa. I kad što prije to shvatimo, ajmo reći, naša zarada će ostati bolja ili barem na istom nivou. Neće nam neko drugi uzimati novce. Jel? Hvala vam. Hvala vam u moje osobno ime kao roditelj koji želi čuvati podatke, u ime Rentlio tima i vjerujem u ime svih u publici što ste danas tu s nama. Ako imate još pitanja za naše paneliste, slobodno nakon panela. Ako imate sad još koje pitanje, slobodno vičite iz publike. Ako ne, hvala vam još jednom. Hvala vam.